Lugre ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing
berdua. Nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede, ne penting ada usaha. Beli muani, tanggung jawab ken adi. Modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi. Modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
satuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan onde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang mesesalan ulian nuwutin demen akeprutan Sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mireng tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal onde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang mesesalan ulian nuwutin demen akeprutan Sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mireng tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Oke nah, ajak lemon bangsat kim. Pak! Wah, kalau nggak ada ada lemah nih, Bro. Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada gitar dulu malu nih.
himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma meken tesingi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pakuh pangkyang ngaur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pakuh pangkyang ngaur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. 예, 기분 자기 utang. Ondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum mati ya. Ah, bakal utang ini belum mati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum mati sih bukan pintu nih kengken sih bayar utang pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utangnya malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bahaya nang Pak. Buang pak, buang. Mengengken utang saya Pak. Buang pak, kayak ini bayar, kayak ini bayar. Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani Kayak ini urusan. Depan, kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayak ini urusan bang.
pantuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tusing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mangdene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan memani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen damang ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen damang ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang
Nyerengin pemargi, ngiring berbagi, saking dasar hati lan manahi tulus, sarang mapupul sangkaning hati, sayang gane mangkin pacang memargi. Pesisir angine ring perbukitan, kerasa ngampang kanyele ilang, dan kerasa sampun galahing majan, katibane mangkin ring tatujonan. Kebatang rasa pemargine, yaksian uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta dan nyidang nyingakin, Seurip nih kerasa petang, wentene lumpuh dan nyidang memargi, sewai-wai telah ring pesirapan, wentana ale bagat masa sekolah. ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, Manda ipon sami memanggil rahayu. Kebatang rasa pemargine, yaksian uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta dan nyidang nyingakin, seurip nih kerasa petang, wentene lumpuh dan nyidang memargi, sewai-wai telah ring pesirapan, wentana ale bagat masa sekolah. ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, Manda ipon sami memanggil
rahayu. Tugas bidan tiang gegelan Sujati sangat tresnain tiang Nanging rikala tresnan tiange Membunga-bunga di hatine Ulihan pelih tiang abede Ilo megaten tresna Nadi Ejani dadi ampahan Sakit hatin beline ipidan Tresnan beline kapening adi Sejati tua pelarian Ulian beli tu sengi dayang Besikan tresnan nene malu Tresnane harapan Mejani adi masih milu ninggalen Di subane adi nawang Uno tresnan beli Mejani sapi Buinlah sayang beli Kerasetan si keadi Nyampurang dewek beli Nyakitin adi Dadi ampahan Sakit hatin beline ipidan Tresnan beline kapening adi Sejati tua pelarian Ulian beli tu sengi dayang Besikan tresnan nene malu Tresnane harapan Nejani adi masih milu ninggalen Di subane adi nawang Uno tresnan beli Nejani sapi Buinlah sayang beli Kerasetan si keadi Nyampurang dewek beli Nyakitin adi Ejani adi masih milu ninggalen Di subane adi nawang Uno tresnan beli Nejani sapi Buinlah sayang beli Kerasetan si keadi
Tiang tu si malu ngoraheng seton dan blinga lemaseng. Adik keluarga bangsawan lakar kejodohan, iraga kelseng mecang kepan. Linawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik. Yang kasta iraga dan itu sing jodoh, peraman adi sing rela adi nyerah. Jaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi alpakan tuting subah kena rama. Berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik. Yang kasta iraga dan itu sing jodoh, peraman adi sing rela adi nyerah. Jaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi alpakan tuting subah kena rama. Uli yang kasta iraga jani tu sing jodoh, reraman adi sing rela adi nyerah. Jaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi alpakan tuting subah kena rama. Melahang malu melajah bangsa kentawang
peteng lemah pang tu sing elah pang tu sing campah pang tu sing paling carleak ojog lemah sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak duduk merasa genep nawan sastra adungang malu dadi kelawan bisa angtu sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kala pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budukan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sede ngundang sekala ning skala melahan mandra pelikat bicara pang singkan di pesu berduga bani negat di pengulung setra ngundang sekala niskala melahan mandra pelikat bicara pang singkan di pesu berduga segenep nawan sastra adungang malu dadi kelawan bisa angtu sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kala pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budukan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung setra ngundang sekala ning skala melahan mandra pelikat bicara pang singkan di pesu berduga bani negat di pengulung setra ngundang sekala ning skala
bale Melahan mantra pelikat puncarang Singkan tipe subodokan Dan apa tagih kal belian Ulian susuk uling arsoplan restoran Lu ke salon beli macaki bererongan Apa tagih asal bisa gen ngorang Nanging ngejani gerit ulian keadaan Jiwa dagang meronta pesu dadakan Mobil nepidan say-say ngabe wisatawan Jani meririk di jalan ngabe dagangan Ipi dan sing taen tuyo Janinya ajak mendagang telu Desebet lu nak ngekejang padu Bidannya dilmagai di kantoran Jani dekil uyak meapian Deme sesalan dua pangidang bertahan Madaknya ekonomi nebuin normal Lan ke salon pulang buin perawatan Nanging jani gerit ulian keadaan Jiwa dagang meronta pesu dadakan Mobil nepidan say-say ngabe wisatawan Jani meririk di jalan ngabe dagangan Ipi dan sing taen tuyo Janinya ajak mendagang telu Desebet lu nak ngekejang padu Bidannya dilmagai di kantoran Jani dekil uyak meapian Deme sesalan dua pangidang bertahan Madaknya ekonomi nebuin normal Lan ke salon pulang buin perawatan Ipi dan sing taen tuyo Janinya ajak mendagang telu Desebet lu nak ngekejang padu Bidannya dilmagai di kantoran Jani dekil uyak meapian Deme sesalan dua pangidang bertahan Madaknya ekonomi nebuin normal Lan
ke salon ulang buin perawatan. Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang, nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Raga ne jani merasa bahagia, sujatine untuk madan suarga. Sekancane ngai lara hidup di mercepada, ento masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang, nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani
sebahagia sudah tene untuk madan suarga Kancane ngai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tandino yang kadi anake memikra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka Rasa kambang bati semetinakan tatkala nepukin nyama brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Magesonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layan adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pasir apane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase maurep nyama brayane makajangaleng takal nyirama layon adi belilan pianake nyaku panglima nyembangan cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisin idayan pramakawi Magesonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan
Hidayah Pramekawi. Man pidan mulai man udah kapah gati tepuk melalina kenyoman mulai to ilu jumah pedidian kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan
Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 2. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu. Gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kanggo ang malu jani sabarin, likonen ngidang nyakapin, langkapahin di kamari, jungklang jungkling. Kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan. Nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kanggo ang malu jani sabarin, likonen ngidang nyakapin, langkapahin di kamari, jungklang jungkling. Kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan. Nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayan. Santiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebayi sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih Santiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebayi sekale ni skale ruwe binede jero
ngidangeng kebang, hubungan terlarang, beli jadi beli, ada nengelahang adi, sampunlah pasangan raga, dua dipertemukan nanging sing saling gelahan. Seton dene sakit nilakara sayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don biu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang biaston biu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
Nang sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas belinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara laga ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kendohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara ken beli gak ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine oh aja beli engsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati dia igodogan gadenan kena nagenyan dingin lemu maksa yang iba belikal kena
nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelah sing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidatne bemepudutan. Mulian ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik angsap nuna sugih abadik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik angsap nuna sugih abadik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ulun padu kerja Tuai manam semahi, moga si domangku lak ke karya lang
Waksamo Tunok lan langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngayah bani nolak pasti kalbenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit No belok ke walos radolan patilah Mungkin suwe je kalawam baki Mangke unang po kita menadi jan panggul mandiri Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit